Sundre lambopok celengan rumah sakit bangun bro. Aduh oh Lara bro. Napa? Oi, napa? Ora apa-apa. Ay, ya wis ora apa-apa makita nih balik dingin. Iya, hati-hati nok kendalane. Buatan nasi ngadang. Iya, wis assalamualaikum. Salam. Tuh, bocah wadon mau ke kana siapa ya rane rang? Wanora sempat kenalan. Mau kenalan dingin rang. Islah pemania, buatan maning. Kopi gak? Kopi apa? Kopi ireng. Kopi reng, singin dek. Kana sing ada gambar kapale. Nata kopi sing ana gambar kapale. Ya kana sing kan iklan kah? Kok dingin? Kopi kapal api? Nah, iya Bang. Ya wis ya. Ya wis. Kalau digayarkan dingin ya. Sudah beli gawe nih. Ya paling sejam. Sudah ayo sejam. Jadi bay. Itu aku kan nambahin lagi ya. Siap, kita kopi dingin. Yo, tambah nih. Sini. Si Delat pa ya bicara ka sejam ngomongnya ka. Ya sih Rane kayak wong adang segabe sejam. Ya buka tora. Nya. Mana itu? Ya kesuwun di. Kopi rea. Wanat, jangan miraku. Iya, kiut. Bre, yo tanya tugas ta. Iya, tugas anak sekolah. Ah iya brokat ta. Anak kerjaan. Nah. Guys mana gak jual duit ya? Ada mbok kota beli. Gue. Ya mana jalan lu? Oh, kaleson. Giginya ke anak bayaran ke. Ke. Nyanya kok. Wes. Kok. Siap. Ayo kayut. Di Coba don, ayo pisan. di sini. Kak. Wow, amazing. Baru beli mau. Siapa anak? Lama beli salam anak kayak Aredon. Yut. Iya. Ya, semakan baik. Beli we. Kita do kerjaan gue ira. Gue Buat informasi, pucakaan, dulu. mana bayaran beli? Anak, Pira. tenang belakangan wis. Ya wes oke. Wis, Ya. wis.
ya. Ya, oh semangat, hati-hati. Bisa wis ngopi mah ini karya habis bae balik ini. Be, tegal wis iki. Apa banyak dulu kah? Ya wis kopi bae manter. Pira? Ya wis biasa dicatet bae. Habis catet bae dingin. Ya wes. Awas mau bayar. Apa wis? Tenang bae, kari berulung nasib bae mana. Ya. Tanah balik visit. Ya teh.